Kena mas, ini amblesnya tenanan mas, sepiro iwake mas. Wah amblesnya tenanan nyut ngono mas medune iki. Ora ngerti kok iwake ikannya segini mas. Lah. Wis. Lanjut dulu dungdeng. Jangan lupa dungdeng terus. Machine, I got you in my dream. Time just drags us so alone. I can't wait to see you. Kenar aku. Lah, beriote itu mas, ngeri mas. Jos lu, dungdeng lagi mas. Ini wayahe dungdeng ikan 2 jarian ini mas. Lanjut. You're my guiding light. Hope this solves the delay. Picture frames lined with dust. Memories tend. Kena lagi mas. Lele berote. Lah ya toh mas. Wah jan iwak berot hari ini luar biasa top-topan mas. Pokoknya top marko, top ikan 2 jari aja berotnya nyut. Gerubiak. Lanjut. Morning sun makes the moon. Kena mas. Iki sauntara mas, sekitar 10 menit kita baru strike lagi karena angin mubat mabit mas. Jadi angin ke timur, kita ngadep ke ke barat itu punya tingkat kesulitan tersendiri ketika kambangannya intrip mas. Nah itu tapi enggak masalah, kita sudah terbiasa kulinan mas ngenaan. Oke lanjut. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got you in my dream. Time just drags us. Kena lagi mas. Loh ini mulai ketemu ritmenya mas lah. Jadi seperti itu ya, setiap mancing dimanapun ada tantangannya masing-masing mas. Nah kalau tantangan di Varicolo ketika kita pakai kambangan intrip ya itu kita harus tahu ritmenya lagi mas. Beda sebelum ketika angin kencang datang. Loh itu mas, loh kambangan intrip nih mas. Lanjut. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see. Kena lagi tuh mas, ketemu lagi ritmenya. Lu ucul mas. Tak pamer ke malah ucul. Ndak apa-apa mas, nanti diganti yang gede. Oke lanjut. the delay. Picture frames lined with dust. Memories tend to trust. Hold my heart in your. Kena lagi loh mas. Loh ya toh, ndak butuh waktu lama ketika ketemu ritmenya lagi mas. Sekali lagi ritme juga harus kita sesuaikan dengan kondisi alam mas. Oke lanjut. Kena lagi loh mas. Lu agak gede toh mas, ganti sing ucul mau. Lah
sip. Wah jan. Jadi gitu, ketika kita lepas, ketika mancing kok kena tapi lepas lagi, kita ndak usah getun gelo, itu belum rezeki. Namanya rezeki sudah ada yang ngatur mas, tenang saja. Yang penting positif thinking, kita dikasih rezeki. Lanjut. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got you in my dream. Kenal lagi loh mas, ini ketemu lagi ritme di tengah angin badai lah ini mas. Sip. Dan ritme itu kita masing-masing punya feeling, masing-masing punya cara masing-masing untuk mengatasi keadaan alam mas, ndak bisa dipaksakan. Oke lanjut. I got you in my dream. Time just drags us so alone. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Stars above in the night. Hold their breath shining bright. You're my guiding light. Hope these souls that delay. Grimis gitu. Picture frames lined with us. Kena lu meter-meter itu mas. Lah kalau telu celurit mas, jenengan Bagong. Oh guys, podo wae mas. Mas lumayan. Ra ngerti mas, soalnya kena angin ombak. Banyu kena angin ra ngerti nak mangan mas. Lanjut. Morning sun makes the Kena lagi mas. Gila, menten yes, lumayan. Tuh mas, dideng. feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Traffic lights. Kena mas. Dibarengi kali ini mas. Begitu kambangan loop kita sengkrek mas. Kita seblak mas, tapi halus mas tetepan ya. Nara halus engko potol mas ane lambene. Sip. Lanjut. Can't wait to see you. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. Kenal lagi mas lu. Geser mas lu. Ini jos gandos. Dungdeng ya, suwira dungdeng ya mas. Lanjut. Can't wait to see you. Stars above in the night. Hold their breath shining bright. You're my guiding light. Hope these souls that delay. Picture frames lined with dust. Memories tend to trust. Hold my heart in your clutch. Won't let go. Not today. Kena mas, lu lembut tuh mas, narik mas. Lah ini jair mas, jair atau nila ini 11-12 saya ndak tahu bedanya lu.
Sesuk tak browsing bedane Jair karo Nila iki apa iki Mas ya. Sip. Lanjut. Angin tambah besar Mas. Tadi angin besar cuman enggak bawa gerimis. Ini angin besar bawa gerimis Mas. Jadi untuk hari ini kita sekian dulu Mas. Mudah-mudahan terhibur. Hari ini kunyuk beneran. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas berkah.